Msakato iDonald Community Radio sihloko lesikhuluma ngaso namhlanje sithi ungaphikisani nami nangabe letinvo letilishumi lengitatibala awukaso wadela. If you haven't done these following 10 things awunalo ligunya lokuthi uphikisane nami nje usolo siphikisana ngemagama. No ngimdzala nakuwe ngihloniphe. Kokala nje awukase uone i-Cassette. I-Cassette mhlawumbe lencandweni la Bricks, la Mandoza, la Zola 7. Awukase ube ne-Cassette kodwa nje unesibindi sekuphikisana nami. Cha ngimdzalela kuwe ngicela ungihloniphe. Libruko le hipster awukase wabanalo. Kodwa ufuna kuma umelane nami ngikuphendule bitwa ngani lokho ngabe esikolweni abakase bathi yenda so bese bayakwabaya awunamahloni ngabe empilweni yakho awukase waona iphone lebitwa ngokuthi iNokia 3310 or at least iNokia 1100. Woyithula amafoni awukase wa-owner kodwa usafuna ukuphikisana nami. Uyathelela wena. Unengani. Angisindisanga yakho mina nje kumele ungihloniphe. Uyasathi lesigqoko lesibithwa nge-Ajax. Awukase wasi-owner naso. Mara usafuna ukuthi mina nawe siphikisane ukuthi ngibani kumele ahlale esitulweni, ngibani kumele ayolanza lesinye isitulo ngoba itulo tiyashoda. Hayi kahle bo. Hayi ngimtsala nakuwe. Ingabe iHi-Fi lefaka 3 yamaCD ifake 2 yamaCassette ngaphansi awukase wayi-owner. Wayibona. Noma wayisebenzisa isebenzise lokungenani. iHi-Fi lefaka 3 yamaCD 2 yamaCassette. Cela singathelelani. Athi iCoca-Cola. No, angisho le Coca-Cola yanyalo mina ngisho le Coca-Cola le strong. Lena lenelibhodlela lene phawu lelibovu. Libhalwe Coca-Cola lephawu lelibovu. Bese lelibhodlela le Coca-Cola lithi liba nefika. Ngabe ukase waphuza leyo Coca-Cola awuyathi iCoca-Cola mbamba futhi nje singaphikisani ngalutho mina nawe ngimdzala nawo. Ingabe iTV sinawe siyalingana utatathi letinhlolo lengitotibala nyalo iKwakhala Nyonini ubone nje makoti bamgijimisa ngelipane noma ngeliswazi bomakoti babanga envoza awuyathi iKwakhala Nyonini kodwa ufuna ukuphikisana nami mina nawe nje solo sikhulumisana simikisana lena hayi buthozana ngimlo right ngimlo wrong anginophikisana nawe ngimdzala mina. Okay, at least uyayathi iTshisa. Tshisa? Hayi phela lokho kwayitolo hawu yathi ukuthi iTshisa yini. Okay. Awuyathi ke iTshisa umuzwe weinsizwe uyawathi. UBizo Igazi yona uyayathi. No, ngaba wathi wonke lelihlelo lengitibalile nje tonke lelihlelo lengitibalile awutati. Ngicela singaphikisana sinawe nangikhwehlela ngithi ubuthi singakulethela na imali. Mangena usukume esitulweni ngihlale phansi. Yo wena awuyatselela. Uyayathi leKhumbi lebitwa ngokuthi iinkomo ziyophuza. Tinkhomba ziyophuza. leKhumbi lenje awuyathi. Ngimdzala nakuwe. Singasolo siphikisane. Ngiyakhumbula nje ngalelinye ilanga ngise-Donald number 1 e-taxi rank kumele sihambe siye eJozi. Kwaba khona nje abantu labasha. Hayi babhikisha ngaba proud bathi no asihambi thina ngesiyaya kuye Goli. Kungakaphumi iquantum asihambi baphoceleka ke bantu be-association. Le youth bengigibele nayo ithi no sina sinzawo singamikiswa iquantum. Nina bekunene niqhubeke njalo nilalele iDonald Community Radio. Igama lami ngingithothi Thokozane. Igama lelihlelo Tinkhomba. Ngibe nje ukuthi nihla
ukuthi fahla ngetinkhomba. Ungakhohlwa na ungagalela kuphonsa isivivaneni campaign lengisichubako ngingithothi ithokozane ngicollector ema sanitary towels ngicollector ticatfulo nemapolishi. Uma nawe ufuna kugalela isivivaneni ungangishayela ku 073 9209 421. Igama lami ngingithothi ithokozana sihlangane ngalokudako.